Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 57-58 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Христос воскресна, на вистина воскресна. Честит празник на сите православни гледачи на емисијата во Центар. Тие што не гледат сега во живо, што ќе не гледат на YouTube или кога ќе се вратат, ќе гледат репризата во вторник 23 часот и 30 минути. Вечера има едно одлично, баш одлично интервју со адмиралот Давор Домазет Лошо. Според мене, најголемиот геополитички стратег на Балканскиот полуостров. Останете со нас, станете 57-58 минути. Одлично интервју со господинот Лошо. За жал се реализираше се она што говоревме минатата емисија пред една година. Тоа што ние го предвидовме или тоа што вие го кажавте се случи во Република Македонија. Nažalost, da, godinu dana ranije što govorili smo u jednom emisiji vašom, to se dogodilo. Sve što nije dobro, cjelokupno gledajući za Makedoniju, makedonsku naciju. I ne samo to, koliko se može vidjeti, taj se proces i ubrzao od onoga našega razgovora koje smo govorili. Dobro, što to znači? To znači sljedeće, da se ide na podjelu Makedonije. Ние го сменивме името. Сега сме Северна Македонија. То Северна Македонија. И што сега, нели? Нели тоа беше, сметавме дека тоа ќе биде финале, да се смени името, да влеземе во НАТО. Промена имена. Што сега? Mislim da smo tamo rekli isto da promjena imena znači početak kraja Makedonije ovakve kakva je bila do sada. Promjena imena, to ljudi ne razumiju što znači da mijenjate ime. Kad vi promijenite ime, vi niste više to što jeste. Nešto ste drugo. Drug subjekt. Tako je, drugi subjekt, točno. Drug identitet. Drugi subjekt. Drugi mentalni sklop koji će se sustavno namećati. To je brisanje onoga pojma kako Makedonci doživljavaju sebe kao naciju, kao narod. Znate, gospodine admirale, ako sakаме да смениме лично име во лична карта или име на наша фирма, потешко ќе ни оди. Ќе биде потешка процедурата да смениме лично име или име на нашата фирма, отколку име на една држава. Pa tako i ovdje se napravili državu, isto su na neki način, oni su pretvorili državu u nekakvu firmu pa mogu mijenjati imena kako god hoće. Dakle, ona gubi subjektivitet na međunarodnoj geopolitičkoj sceni kao tako. Ona postane država koju neće niko uvažavati. Ko će sad uvažavati makedonski narod kada on tako olako pristane da se promijeni ime države? Osim toga, pričali smo, tu su glavni geopolitički igrači igraju igru. Nažalost, sve više ima obrisa da je na pomolu stvaranje Velike Makedonije. Velika Albanija. Pardon, Velike Albanije, ispričavam se. Velika Albanija. Stvaranje Velike Albanije. I ona je tu. Velika Albanija se ne može stvoriti ako se ne razbije Makedonija. Priština, odnosno Kosovo, ono već dio Velike Albanije. Zapadni dio Makedonije bi trebao biti dio toga. Ali on ne može biti ako se ona ne razbije. Ona se razbije onoga trenutka, ne samo kada je ime promijenjeno, nego onog trenutka kada u Sobranju svirana albanska himna. To je himna druge države. Jer on ne razumije što to znači. To nije himna Albanaca koji žive u Makedoniji, makedonski državljana, nego je to himna druge države. Što hoće reći, pa i neko ko se i malo razumije u geopolitiku, treba biti znati ako svirate na zasjedanju svečano. Himna druge države. Znači da to tvoja država više nije to. Podijeli. To je ne samo u simboličnom smislu Makedonija podijeljena. I ona je ključna. U tu dio Velike Makedonije, znači osim Velike Albanije, osim Albanije, Kosova, zapadni dio Makedonije, Bujanovac je prešao u Srbije i nek se ovi Grci ne zavaravaju u vremenima koja slijede, mogli bi ovaj dio da ima Albanaca. Dobro, ko вие кажувате дека ќе се забрзат процесите и дека се забрзуваат процесите, мислите на формирање на голема Албанија? Da, mislim na golema Albanije, da.
I dobro, na kogo tomu odgovara, admirale? Dakle, rekli smo pođimo postavku. Ja pokušavam uvijek objašnjati u Hrvatskoj i ostalo. Da, vi davate logika, davate geopolitička logika. Bez strateškog razmišljanja, geostrategije i geopolitike procesi se ne mogu razumijevati. Veliki igraju igru. Nema više jednopolarnosti svijeta. Nije svijet jednopolarna, što su mislili da će biti, i bilo je. Do 2014. točnije do slučaja Krima, odnosno državnog udara u Ukrajini. I onda nakon toga slijedila Sirija. Evo sad je Venezuela, Libija. Dakle, u ovome slučaju Makedonija je bitna država u geostrateškom smislu. Što je bitna? Bitna je u velikom igru velikih. Dakle, nema jednopolarnosti svijeta, nego je sad više polarnost svijeta. 3 su glavna igrača. Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina. Koji vo Makedonija je glaven? Amerikancite. Dakle, njihova igra. Njihova se igra između njih odvija na mnogim točkama svijeta. To se zove inače gravitacijske stožerne točke. Jedna od tih je i ta. Makedonija kao dio toga područja. Dakle, nikad ne smijete gledati samo jedan dio. U geostrategiji, geopolitici gledate šire okružje. Makedonija je bitna država zato jer kontrolira jedan od glutnih strateških pravaca, kopnenih koridora, i željeznički i cestovni, koji ide iz središnje Europe, od Njemačke i sve ostalo do Bliskog istoka. Ona je ta mornarsko-vardarski strateški pravac. Zato vela deka pregovorite okolo Kosova se propadnati, tokmo okolo Preševa, Medveđu, Bujanovac. Kaj što pominuo toj koridor, Moravsko-Vardarski od koridora. Presjeca se. I sad Amerika mora ući u igru sa Rusijom i mora ući u igru sa Kinom. Rusija ima njezina geostrategija i odnosno geopolitika je ta neoazijatizma. Prodor uvijek što je bilo na topla mora. Znači na Sredozemlje. Poglavito sad kada je riješila Crno more, odnosno Krim. S druge pak strane, Kina je prije 2 godine obznanila svoju novu geopolitiku novoga puta svile. A za taj put svile zaslužen jedan Hrvat, Marko Polo. Put svile, dakle novi, ide od Kine koridorima. Ima pomorski koridor i ima kopneni, 2 kopnena koridora. To je put svile. I jedan i drugi i treći završavaju gdje? U Jadranu, rijeci. Na sjeveru Jadrana. Jer je Jadran more koje se najviše uvlači najdublje u europsko kopno. I sada, ako vi stvorite Makedoniju, onda vi istodobno spriječavate Rusiju, veliku Albaniju ako stvorite, onda vi istodobno spriječavate Rusiju i njen utjecaj na sredinu Sredozemlja, a s druge strane presjecate kineski put svile. Zato je taj plan geopolitički. On je nastao još 1987. godine. U Global plan 2015. tako je dobio naslov. Gdje treba igrati američka geopolitika u vremenima koja slijede, treba igrati na kartu Albanaca. Tako je to pisalo. I tako se sada igra. Znači, vo Makedonija работата не е завршена. Ne. Ако ние се излажавме дека еве, него смени името и ќе настават на мира, значи работите воопшто не се такви како што изгледат, туку работите ќе добијат дополнително забрзување, дополнителна ескалација i doполнителна dramatizacija u Republika Makedonija. Pa bit će onoga eskalacija sve dok onoga da pristane. Ali sama činjenica makedonski je narod dobrano umrtven. Nažalost i Hrvatski samo na drugim način. Anestezira, umrtven, da, anestezija. Umrtljenje, hrvatska je riječ. Dakle, anestezira. Onoga trenutka kada je makedonski narod tako olako pristao da mu se promijeni ime i kada je tako olako pristao da se svira albanska himna u Sobranju, tada je proces je krenuo, sad će ići ovi izbori koji sad imaju za predsjednika Makedonije. Bez obzira ko je došao, ja bih volio na neki način čisto iz sentimenta da pobjedi ova gospođa Gordana, se tako zove. Ali je pitanje što i kako onu politiku će moći, koliko će ona moći istinski u ovim trenucima sada voditi. Mislim da je njezina riječ da treba vratiti ponos, dostojanstvo makedanskom narodu
uistinu i treba. Ali je pitanje, to je na razini izričaja, ali pitanje je kako će politička pragmatizam to omogućavati da ona to provede. A budemo vidjeli. Ubrzavat će se proces sada kada je to postignuto na Makedoniji, ubrzavat će se još više proces stvaranja velike Albanije. I dobro, kako bi odela tehnologията na создавање на голема Албанија? Значи, формирање на нова држава. Не велика Албанија, зна се. Која ќе биде стожерна на Балканот, како што видите, Тако е, на американските интереси, то не е можно по мирен пат. Никогаш во историјата на Балканот голема држава или прекројување на граници не се правеле по мирен пат. Немојмо поставljati ono što je bilo u prošlosti da vrijedi i danas. Како тогаш ќе се реализира? U geopolitici mora se uvažavati nešto što se događalo, ali se uvijek geopolitika prilagođava uvjetima i odnosima. Morate promatrati, ponavljam ponovo, bit ću strpljiv beskrajno. Morate promatrati u odnosu 3 super vele sile danas. Amerika, Rusija i Kina. Dobro. Sve su u kontekstu toga. Ako je geopolitika Sjedinjenih država, stvaranje velike Albanije, jeste, oni čak to više i ne kriju. Tako je. Oni čak to više i ne kriju. A znamo, rekli smo koje područje obuhvaća. A glavni je cilj presjeći Rusiju, odnosno zaustaviti Rusiju i presjeći kineski put svile, novi, prema Europi. I sad, oni će politički raditi onoliko koliko mogu. Dovodit će poslušnike koji će sve to izvršavati. Zašto su prosvjedi? Ajmo, objasnimo kako to da se prosvjedi događaju u Beogradu, događaju se gdje? U Prištini, događaju se u Albaniji, je li tako? Sad da kaže generale, дека народот е анестезиран. Политичките елити се купени. Безбедносните структури се растурени и нема сила koja može da se sprotistavi na realizacија na strategija. Nema političke snage, opcije sada koja bi mogla se to sprotistavi. Zašto? Pa i oni su upravo i napravili to. Da rasture. Preko medija i svih ostali. Kad rasture možete raditi šta god hoće. Inače se to zove determinirani kaos. Determinirani kaos ili haos. Odnosno, što mi govorimo, nazirani nered u Hrvatskoj ili upravljana kriza. Sad, u ovom da ima jasna politička ili jedna politička opcija u Makedoniji, jednadžba isto vrijedi za Hrvatsku u odnosu prema Brislu. Jer je hrvatska politika prema Brislu je služnjačka politika. Ona je šteta za hrvatske nacionalne interese. U Makedoniji nemate. Onda bi trebale zaigrati i na kartu Rusije i na kartu Kine. И имаше еден тако што заигра сега у Будимпешта ова година, Никола Груевски. Да. Мислеше дека Кина ќе владее со светот и со Балканот, заигра на кинеска карта, малку помалку на руска карта и него сега е во Будимпешта. А што ради тамо? Па избега, му дозволија и властите во Скопје, веројатно американците, помина преку 2 држави членки на НАТО, тоа е Албанија и Црна Гора, влезе у Србија. Значи, hoćete reći da su ga makli? Pa da. Na neki način, na fin način. Prvo go trna. Znači, vi ste tim primjerom potvrdili moju tezu koju ja govorim. Apsolutno, da. Prvo go trna od vlasta, se otkаже od premijerskata funkcija, su ona afera na bombi. I to je najbolji pokazatelj potvrde ove teze. To je jedno. I drugo je pokazatelj kako oni politički ostrane sve oni koji pokušaju razmišljati ono što je u interesu makedonskih nacionalnih interesa. Ovo je strašno što kažuvate, znate. Ovo je blisko do вестината, но е страшно кога човек го слуша, знаете. Дека се елиминира секој кој ќе им пречи на реализација на таа стратегија. Oni ni milosti nemaju. To je ono što mi promatramo. I u nas ima kršćansko, bili katolici. Da li smo proslavci katolici, da. To je jedna moralna zasada. Moralna, velika zasada. Mi kroz tu prizmu gledamo i tumačimo njihov odnos. Kod njih to ne vrijedi ništa. Ви, например, давте пример на ово што се случи пред неколку недели, пред 20 дена во Франција. Да. Горењето на Нотр-Дам. Да. Видите дека тоа е всушност дел на една стратегија. Стратегија на француските власти, на француските Uništenje kršćanskog identiteta Europe, u ovome slučaju katoličkoga, što je još od njega ostalo.
To je to. To je Notre Dame. Notre Dame nije bilo što. Recimo, Notre Dame je bilo simbol ne samo Francuske, nego je bilo simbol kršćanske, katoličke Europe i svijeta. Iako se tu nisu krunili francuski kraljevi. Francuska je bila najmoćnija država svijeta do Francuske revolucije. U tom ja sam komentirao, ma kako je moguće da na jednom takvom spomeniku kulture, a prije svega on je simbol katoličanstva, je moguće da nema nadzornih kamera, da nema nikakvih dežurnih vatrogasnih timova, da se ne gasi iz zraka, i onda su, čak i američki predsjednik Trump rekao da ne gasi iz zraka, onda su krenuli udar i na njega, jer je to Kanader, kad on baci ono, on će razrušiti stari grede. Pa kome vi to pričate? Osim toga, iz zraka se može gasiti helikopterima koji raspršavaju vodu. Ne, njima je bilo u interesu da to izgori i najinteresnije je bilo da se sruši onaj zvonik koji ima na zadnjem dijelu katedrali. To je bitno. Da bi uništili sve što ima. Inače, ne znaju ljudi, ni kod nas u Hrvatskoj ostalog, da je u tom francuskom revoluciji, to je završetak toga sada. Svega. Toga što je počelo 1789. završava se sada s ovim požarom koji se dogodio u ponedjeljak, na prvi dan Velikoga tjedna. I vi velite deka Macron je mason od 33. reda Grand Orient de France. On je bio veliki meštar. On je njihov. Bankarskog sustava doveden da napravi to. To je simbol na katolicite i na hristijanstvo, treba da bude zamenec o masonski simbol. Tako je, masonski simboli, tako da zamijene masonske simbole što je još ostalo na katedrali. Го взимам пример од Notre Dame, да им објаснам на нашите гледачи, бидејќи тоа што се случува во Македонија те емотивно го доживуваат. Не го анализираат рационално, дека тоа дел на една стратегија, дека дел на едно сценарио. Затоа го земам францускиот пример со Notre Dame да покажеме дека тоа што се случува во Македонија не се случува само во Македонија, се случува секаде во светот. Сваѓа не тоа само во Македонија, треба да биде реализирана одредена стратегија. Така е. Франција, француските власти, францускиот естаблишмент се соочува со перманентни кризи. Прави или терористички акции, прави или горење на Tu su žuti prsluci. Macron treba izići, držati govor kuda nacija dalje, da bi neutralizirao žute prsluke, jer oni su najavili krajem 4. mjeseca, dakle aprila, travnja, su najavili cjelokupne kolone koji će doći u Pariz iz svih dijelova Francuske. I to je trebalo zaustaviti. Osim toga, vratimo se da razumiju. Oni idu na emocije ljudi. Pa kako to da se odmah $100 milijuna već to je spremno? Kako to da oni znaju da to nije teroristički čin? Ako odmah znate, znači znate koji je uzrok. Ako nije teroristički čin, pa ne možete bez istrage utvrditi da li jeste, nije. A ne, oni izrijekom tvrde, a priori tvrde da nije teroristički čin. Znači znaju da jeste. Osim toga, vratimo se da oni znaju o čemu se radi. Da bi oni srušili kršćanski tet katolički, u taj Notre Dame francuske revolucije ubijeno, prognano, zatočeno 40.000 svećenika. Samo u pokrajini Vendée je ubijeno, to je prvi ideološki genocid u Europi. Ubijeno 126.000 ljudi, inače u vrijeme francuske revolucije život izgubilo 1 milijun ljudi. U taj crkvu koja je simbol Francuske, simbol Europe, značenje svjetske razine, bogohulni skidaju kip Majke Božije, giljotiraju ga, na onom giljotini, bezmnožno napravi, i instaliraju u procesiji golu prostitutku diže na oltar Madame Lar. I to proglašavaju božicom razuma. Razum je najveći dar Božiji čovjeku. Bog je dao razum čovjeku da spozna veličinu njegovog djela kroz znanost. Znanost i vjera nisu jedno protiv drugo, oni idu zajedno. Jedno je drugo Božije djelo. I sada, kada im je to malo, ne mogu gledati onaj zvonik na katedrali Notre Dame, požar se pojavio, jedino što se srušio se taj zvonik. I sad će najavljuju već da će oni napraviti, ali da se razmatra da se taj zvonik napravi u arhitektonskom, odnosno vizualnom smislu koja je primjerena ovome dobu. Dakle, opet će niknuti nekakav falus ili nekakav piramida na tome. Osim toga, na 100. obljetnicu Francuske revolucije dignuta je ona rugoba željezna
željeza Eifer, koji je i sam bio i također mason 33. reda, jer od tada je postaje ta Rugoba, to je u biti piramida gore masonska sa svevidećim okom, gdje diljem svijeta, turisti iz cijeloga svijeta dolaze da se tamo pokukladuju. I kad se digla ta Rugoba željezna, onda više katedrala Notre Dame nije simbol Pariza, nego je to sada simbol Pariza. I to je malo. I onda je se dogodio ovaj požar. Dobro. I to se ruši. Kako oni to rade tu, onda možete razumjeti što će oni raditi jednom makedonskom narodu koji se nalazio Božijim proviđenjem djela, ko što smo mi svaki se nalazi na nekom kutku zemlje, na glavnom geostrateškom pravcu u kojem njima iz njihovih interesa smeta taj narod i država. Pa će oni dovoditi ovakve ili onakve političare da bi to isto. Oni milost ne poznaju. Сега најавот нова мигрантска криза. Да. Пред еден месец министерката за одбрана вели дека се очекува нова бегалска криза. Нова криза, они се дека произвели нову Македонија кризу. е подготвена да се соочи со таа нова бегалска и мигрантска Pa to je opet još rušenje, još rastakanja Makedonije. USAID дава некои флаери, прави телевизиски спотови како ние да се однесуваме со бегалците, дека постои процедура да останат 2 години во Република Македонија или Република Северна Македонија, понова како што Ja nikad neću reći Sjeverna Makedonija, za mene je Makedonija. Да, Република Za mene, ne govori šta god и hoće. за мене. Им дават одредени брошури, им дават одредени спотови како да најдат работа, како да се пријават, како да имат лекарско осигурување. Gdje u Makedoniji? Да, бегалците. Pa drugim značima miješaju i onu etničku sliku Makedonaca što je još ostalo od njih. Hibridno, znači sve nešto hibridno. Da, oni Hibridno stvaraju i- umjetnu naciju, da. Veštačka. Ali da nema iskonske autoktone nacije. Njima smataju nacije, identiteti smataju. Inače, u ovim velikim sukobima on će doći. Vidimo vremenima, koliko god to teško zvučalo, to on teoriju ureti. Da, Vidimo teorija nekim vremenima koje se mogu označiti kao apokalipsa ili Ivanovog otkrivenje, dakle zadnji dio Biblije. Neko mora doći. Ovako ne može ići dalje. Ne može kad se uništava čovjek sam njegov. Muškarac više nije muškarac, žena nije žena. Obitelji razgavaju, rasturaju. Rim, ja uvijek pričam, kad je Rim pao? U simboličnom smislu. Onoga trenutka kada su Rimljanke, svi, kada je hedonizam ovladao tako, da bi bile ljepše, u ulicama Rima vodile majmuna. Danas nema više da neko ne vodi nekog pasa, bar ne znam ko zna, ne znam kako je kod vas u Makedoniji. Da. Svi imaju nekoga pasa, a djece nema. Znači izokrenute potpuno vrijednost. Pa ne može se devijacija seksualna prodavati kao nekakva vrijednost. Ma čega su oni ponos? Čega oni ponos? Pa ima u narodu izreka kada nema čime, onda se sramotom diče. Добро, Миреле. To je sve uništavanje. Вие го поставивте клучното прашање. Тоа не може да оди до недоглед. Tako je. Тоа не може да оди до бескрај. Точно. И според математика, и според сите други правила на Вселената, на космосот, на Земјата, тоа мора некаде да застане. Mora Тоа završiti. мора некаде да заврши. Kao što su sve. Dakle, u povijesti ljudskog roda bile su 13 velikih civilizacija. Velikih, bilo i manjih, nećemo, ali govorimo o velikih. Sve su one nestale. Ali znate kad onda? Kad je prevladao hedonizam, kad je hedonizam prevladao i kad su žene prestale rađati. To je bio cilj. Može ona biti moćna, može imati kako god hoće oružanu silu. Može imati novaca, može pljačkati što god oni rade. To jednoga dana mora pasti. Ova zapadna civilizacija je upravo ide svome kraju. Stvorit će se nova. Neće, to ja uvijek govorim, ma neće u konačnici. Zna se konačni pobjednik. Sad smo vrijeme Uskrsa. Baš kod nas. Pravoslavni idući tjedan. Ова интервју го снимаме еден ден пред Великден. Evo, dolazimo pred Uskrs. Život. Znači, na zemlji je bilo koješta.
I Bog šalje svoga sina. Da ga ta ljudska zloba. Zamislite vi da vi na Cjetnicu Krist ulazi u Jeruzalem i svi mu pjevaju Hosana sinu Davidovu sini sa palmi granima, a 3 dana ga raspe. U samo 3 dana ta svjetina. A znate zašto mu je razapet? Ja to ne govori sa stališta teologije, nego govori sa stališta geopolitike u 21. stoljeću. Zbog toga što je on u hramu njima razorio i bacio one njihove novce, trgovine. U hramu njegovog oca oni prave zelenaštvo i trgovine. Tako i ovdje. Tako će i ovdje ista stvar morati doći. Na neki način Krist je njima razorio današnji londonski City ili američki ili njujorški Wall Street. To je danas svijet. I morat će gdje se to mijenja? Ja jesam katolik. I to uvjereni katolik. Ali sam zna da će ta nova snaga duhovna doći u zajedništvu između katolika i pravoslavnih. Zašto se Rusija tako naglo u svojih 5 knjiga, u 1000 svojih predavanja govorio sam ovu rečenicu. Onom brzinom koje se Rusija bude osvješćivala svoj pravoslavni kršćanski tet, to će se brzinom penjati na ljestvici svoje moći. I to se dogodilo. Dobro, Admirale. I to je makedonskom narodu čuvati svoju pravoslavnu vjeru. Ние сме малку... To je moj odgovor u ovim vremenima koje slijede. Doće vrijeme malih naroda i teta koje budu sačuvali. Адмирале, македонскиот народ е разочаран од русите, бидејќи русите се меѓу првите држави во светот кои го призна името Северна Македонија. Македонскиот народ, како мал народ, нели, направи колку што можеше, можеби можеше и повеќе, меѓутоа направи доволно на референдум, каже дека не сака да се смени името и очекуваше поддршка, ако нели велите американците стојат за овој проект Голема Албанија, дека некој кој се спротивставува на американците, дали то се русите или кинезите, да помогнат, да дадат кураж, да дадат сила на македонскиот народ да издржи во тој проект. Русите меѓу првите го призна името Северна Македонија. Зошто е толку... Они су признали због Грка. Русите? Да, to je to, zbog Grka. Znači, jer oni hoće da... Grcite, ги odbra Grcite. Da, oni zbog Grka su to napravili. Da se dodvore njima i da je uvuku u svoju geopolitičku igru. Što je u geopolitici sasvim... A to što je to na štetu Makedonaca, to njih nije briga. Da, tije se golemi. Njih im je dozvoljeno. Ali je pitanje opet makedonske politike kako će se voditi. Ne može se... Danas projekcija moći, ja sam admiral. Moja je temeljna izobrazba, borba protiv pametnih raketa i borba protiv podmornica. Pa nešto znam o oružju. Ovo nešto znam i to puno. Danas projekciju moći na moru, a more je 70% planeta Zemlja, 30% je kopno. Velesila nastaje ona koja kontrolira more, a ne kopno. Zato je Amerika velesila. Zato je Velika Britanija bila, koja je kontrolirala more, u kojem nikad nije zalazilo sunce, kako su oni govorili. Danas jedino koji može projecirati moć na svaku planeta Zemlja, mislim na točku na planeta Zemlja, prije svega na moru, naravno s tim i na kopnu, je Rusija, nije Amerika više. Rusija, da. Onog trenutka kada ona pretekla Ameriku, a pretekla onoga trenutka kada su skupili, kada Putin i ekipa njihova stratega, da li je to Aleksandar Dugin ili je to Georgij Arbatov, nije bitno koji imaju stratege koji razmišljaju, pametne ljude. Skupili 200.000 inženjera i krenuli to. I proizveli sustave koje lete hipersoničnim brzinama. Dakle, rakete, evo sad je bilo nedavno objavljeno, mi ćemo gađati zapovjedna mjesto u Americi, pa nabraju 6 točaka koji će ga početi od Pentagona pa redu. Sa raketama Cirkul. A da ne govorim rakete Kinžal. 2.500 kilometara može leti, ali lansira se zrakoplova, pogađa zrakoplov, nosač zrakoplova američki, kad god hoće bilo gdje i nema odgovora na to. Jer leti brzinom, Cirkul leti brzinom 9 maha, a ovaj leti brzinom 17 maha. Sad, za 2 mjeseca u operativnu uporabu ulazi sustav Amagard, koji leti brzinom 27 maha. 27 maha, 27 puta brže od brzine zvuka. Sustav, američka protiraketna obrana je sada pase. Zašto? Jer ona podešena, sustav su tako podešeni, ne može drugčije, da može gađati ciljeve do 3,5 maha. A ovaj leti 7
17 i 27. 27. Znači, promijenilo se ljudi, a mi još mislimo da je u Moskvi sjedi komunizam. Znate gdje ima najviše sad komunizma? U Londonu. U Londonu. Najviše ima na sveučilištima studenata koji su učlanjeni komunističke partije. Osim toga, komunizam je i došao iz Londona. Urodni Relej. Zašto bi tije povici, lovenje na veštrki, ruska ili antiruska histerija v Republika Makedonija, na Balkanski poluostrov. Всеки ko se sprotistavao na promjena nimето je Rusin, proruski orijentiran. Od kada беше ta potreba da se napravi novo strašilo, novo plašilo od Rusije i od Moskva? Odlično pitanje. Evo opet ćemo da gledatelji razumiju, pojednostavljeno govoriti. Da bi bio vodeća velesila svijeta, kao što je bila Sjedinjene Američke Države, a NATO ništa nije drugo, nego vojna sila Sjedinjene Američke Države, jer je uvijek zapovjednik NATO američki general, tako? Ko je general zapovjednika, toga je vojska. Ko je u Paris i ako se voli. Mamo nema zapovjednike. A NATO je u bici za pacifikaciju zapadne Europe. To je NATO. A onda da može projecirati moć. U vrijeme Sovjetskog saveza NATO je bio po njihovom gledanju potreban kao odgovor, iako je Varšavski ugovor nastao kasnije kao odgovor na NATO, a ne obrnuto. U medijima se i to prikazuje obrnuto. Ajde, recimo da ima smisla. Kada je pao bipolarna podjela svijeta, odnosno kad su Gorbačov i Ronald Reagan dogovorili, Berlinski zid je dogovoren između Gorbačova i Ronalda Reagana u Reykjaviku, glavnom gradu Islanda. Tako on pao. Osim toga, Berlinski je zid pao na 200. obljetnicu Francuske revolucije. Dakle, 1989. godine. I oni su to nazvali bijelom revolucijom. Bijelom, ne krvavi kao što su bili. Sada vratno. Kada je pao taj Berlinski zid, NATO više nema smisla. Međutim, on ostaje i tada se izmišlja i kreće pustinjska oluja, odnosno terorizam. I došao se novi prijetnja i onda NATO ide bombardirati gdje god hoće diljem svijeta, a uvijek zanimljivo tamo gdje je nafta. I kada je i taj terorizam istrošen, više ne možete s tim, jer nema više gdje udarati, jer da bi Amerika udarala i NATO, ona mora udariti u dvije tvrde glave. Jedna je Rusija, druga Kina. To više ne ide. Oni su mogli ratove voditi prema malima. Mogli su izmišljati zonu zabrane leta. Pa nikad oni nisu vodili ozbiljan rat sa velikom, bar koliko toliko silu. I kada nije i to sada ide, onda su izmislili novoga prijetnju i to je histerija na zapadu. Pogledajte ovo samo miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore. Daj, molim vas. Ako se iko miješa, onda se miješa Amerika, nema mjesta gdje se ne miješa, dovodi bilo gdje, pa i u Makedoniji. Vidite šta je recimo u Makedoniji napravili, ili što su u Hrvatskoj napravili, bilo gdje drugdje. Prema tome, stvara se histerija. A što kad ta histerija prođe? Što onda? Što će onda biti, gdje će stići Kina? Vidite kako Kina osvaja svijet. Kina je već dobrano u Africi. Pruga željeznička, jer su koridori bitni preko njih, oni su kao krvotoci, oni kontroliraju. Od Južnoafričke republike do ovoga Egipta. Da, je kineska. I od Budimpešta. Pa sigurno, Budimpešta rijeka. Da, Budimpešta Tina. Tako je, to ide taj pravac, to je jedan od koridora, rekao sam, pravaca što ima. To se pravi, tamo se i Kinezi. Ali ona sad ide, došli su sad kod nas, sad ide u rijeku, opet u rijeku. Ima pomorski koridor, željeznički i promet. Znači mora da završi u rijeku. Tako je. Pa jer to je more gdje je najviše u ovog dobi. Kad sam to napisao prije 15 godina, onda su ovi zločesti, admiral će rekao da će treći svjetski rat 25. biti u Rijeci. Ja govorim iz geostrategije, geopolitike, završava put tih sukoba geopolitika. I ona mora neći. Makedonija se našla, odnosno problem Makedonije je između ostaloga i turski tok. Plinski, turski tok. I to mora se prekinuti. Kako će ga prekinuti?
Ako Makedoniju podijeliš na dva dijela. Dobro, generale. Admirale, ako Македонија е дел на тој проект Голема Албанија, еве Голема Албанија ќе земе еден дел на територијата на Македонија. 1/3 или 1/2, дури до 2/3 од Албанија. I ostatak, odnosno 2/3 će uzeti Velika Bugarska. Голема Бугарија. Da, Golema Bugarija, da. На крај после A 100 Golema години Bugarija, vidiš, Golema Bugarija opet je pod patronatom Sjedinjenih Američkih Država i Golema Albanija pod patronatom Sjedinjenih Američkih Država. E sad je to pitanje, to je plan. Uvijek planovi postoje, ali dragi prijatelji, planovi se ne moraju ostvariti. тоа е добрата вест. Ne, to je dobra vijest, apsolutno. Da. Ja govorim kao strateg. Postoji plan, ali planovi se ne moraju ostvariti. Rijetko je, recimo, da se neki plan ostvari 90%. Recimo, kao što je kod nas u Oluji bilo, operaciji Oluje. Rijetko se koji planovi ostvari, ima ih, tako se i ovdje ne mora ostvariti. I politika mora, recimo, razumna politika, koja je politika u interesu makedonskog naroda, ona ne može ići protiv tome, to je nemoguće. Ali može igrati na kartu i Rusije i na kartu Kine. Се на 26 ќе има избори за Европарламентот. Da. Пред еден месец бе изборите во Турција, кај Јордан ги изгуби големите градови, тоа Измир, Анкара и Истанбул. Дел од турскиот естаблишмент смета дека западните земји се мешаа во изборите во Турција. Тоа не го кажува гласно, меѓутоа во овие неформални разговори тоа се потенцира. Како некој да сака да го изнервира Ердоган, да ја крени браната и новата мигрантска криза, точно пред европските избори на 26 мај, да влезе во Западна Европа. Zato jer Erdogan ima svoju strategiju. On ima plan. Pa kaže Evropa, vi to, sad ćemo mi vama odgovoriti. Ne samo to, što on izgubio, ne mora to biti ni loše čak. Ке покаже дека има демократија. Ovu, kako zove, Ankaru, Istanbul i Izmir, je li tako Da. govorio? Ne, to ne mora biti. Ko je stajao iza njih? On je riješio utjecaj zapada masonerije, jer je Kemal Atatürk bio mason. Turska je bila masonska država. Riješio je i službe, riješio je i policiju, riješio je i vojsku, pravosuđe. Jedino što mu nije ostalo, bankarski sustav. Ko financira ove da su pobjedili u ova 3 grada? Bankarski sustav. Što on je rekao? To treba iščitati kada je on nakon toga, kad saznao rezultate, rekao sad ćemo ići u reforme. Šta će on reformirati? Bankarski. I riješće i to. Evo, tako da vidimo. Erdogan ima geopolitiku neosmanizma. On je ne krije, on je javno obznanio. On je obznanio u Sarajevu. Kada je rekao prije 5 godina, kada je rekao osmanska priča Balkana, divna je priča i sad je treba obnoviti. Pa u nekim elementima bi i makedonska geopolitika mogla igrati na kartu turskoga neosmanizma. Da me razumijete, ne smije se ništa jednoznačno gledati, prepusti se da te vode, da ti stavljaju. Meni je to prestrašno, meni su suze došle onoga trenutka kada je u sabranju kao geopolitičar, geostratega, kada je izglasana promjena imena i kada je svirana albanska himna. Ке следува решавање на косовско прашање. Овие протести што се сега во Белград и во Србија, се веројатно притисок врз Вучич, ке дојде менување на границата на Балканот. Tako je, točno. Тоа значи може да биде претходница на формирање на голема Албанија. Tako je, točno. Значи Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, тоа беа трите невралгични точки на Балканскиот пут после завршување во наводници на Југославенската криза. Imate te prosvjede svagdje na tome dijelu. Vučić je doveden, i to mi je zadaća bila, da on potpiše to razgraničenje
gdje bi Srbiji pripalo Kosovska Mitrovica, a onda, ili kako su oni nazvali, korekciju granice, a ovaj dio Preševo-Bujanovac, on je bitan jer taj koridor presjeca, ide u sastav Velike Albanije. I njemu to nije smio. Jer je on dobio dobru poruku, vjerojatno i tajnim kanalima, a sigurno iz vrha Srpske pravoslavne crkve. U medijima nije baš bilo puno. Tu i tamo se može vrlo diskretno pročitati, nakon što je Putin jednodnevno. On je jednodnevno. I to je upozorenje bilo o ovome. Trebaš dostojni 2 dana. Da. Ostane Ne, on namjerno nije. I završio je, gdje je završio posjet? U crkvi, sabornoj crkvi Svetoga Save. A poslije toga, patrijarh srpski gdje je išao? U Moskvu. Išao u Moskvu. Nakon toga. Od toga nije. Dakle, pa po portalima ovim srpskim, gledajući ovo sve ostaloga, gledam gdje javno i glasno govore, ovako komentiraju kod nas dvojica, gdje oni sasvim, čovjek koji se bavi strategijama, slično kao ja, i on kaže, Vučiću, sveća ti je dogorela. Dakle, javno se priča. I Vučić je u strahu. A ovi prosvjedi koji se događaju u Beogradu, dio iste igre. Ako ti, Vučiću, nećeš potpisati to, onda ćemo mi to. Mislim na Đilasa i sve. To je dio iste priče. Ali postoji druga priča koja je srpskih interesa, koja je posve suprotno od toga. Zato još je to status quo. I dok Vučić ne potpiše taj sporazum, ima nade još dodatne za Makedoniju. A ako se to napravi, onda će proces destrukcije Makedonije ići ubrzano. Da. I zato je vrlo važno gledati šta će biti u Beogradu. To je dio iste priče. I ja koliko mogu razumijevati, Vučić neće tek tako, prije će otići, rastezati, ali on tek tako neće staviti svoj potpis, jer da je on je imao namjeru, ali valjda je zbrojio 1 + 1 su 2, pa onda neće. A to ne znači da će opstati, da ovo će ga skinuti i pokušat će dovesti druge. Pitanje je, ako oni to naprave, hoće li doći ti isti njihovi igrači ponovno vlast u Srbiji. Jer i drugih igrača ima u geopolitičkim igrama, nisu više s Amerikanci sami. Više njihove Tomahawk rakete ne vrijede, jer ima bolje od njihovih, a to je raketa Kalibar. Dobro, admirale, Grcija pred 25 veka беше лулка на цивилизацијата. Значи, најголемите дела во филозофијата, во историјата, во математиката потекнат од Грција. Толку да се нема памет и разум во денешна Грција да може да разберат дека ако не е Македонија, на граница со Грција ќе биде или голема Бугарија или голема Албанија. Дека стратешки интерес на Грција... Pa oni će ugroziti Grčku. Kad padne Makedonija, u Grčiji bi trebalo Atene bi znati da su oni idući na redu. Толку ли големите стратези во Грција не може да разберат дека опасноста е голема Албанија, а не Македонија и името Македонија? Pa svak pametan čovjek. Uvijek je dobro da ti ima nekog čuvati leđa. Da. Uvijek je dobro da imaš sam. Осигурачот, тој што чуваше грб на Грција, беше Македонија. To ti govori koliko je dekadencija nastala od nekad, Grčke, koja je ostavila civilizaciji, pa mi baštenimo Grčku poslije rimsku civilizaciju, cijeli svijet, sve što ima umnosti je došlo iz Grčke, iz helenske kulture. To kad ti imaš dekadenciju, kad uvijek više nisu umni koji te vode, nego ko zna sve što je drugo, treba i njih razumijevati. Bili su oni 500 godina po Turcima, onda ih se treba razumjeti, ali sad ta vremena Bož. Pa valjda bi bila grčka geopolitika ta, da kaže da, gospodo Makedonija. Osim toga, Aleksandar, ako ćemo slobodno govoriti, Aleksandar Makedonski nije Grk. On je porazio Atenu i onda je stvorio vojsku i krenuo je, niti njegov otac Filip Makedonski. Pa najveće govore protiv njega ko je držao? Najveći govornik Demostan. Tako je. Poznate protiv Filipa Makedonskog, zovu se Filipike. Tako je. Dakle, to ti govori. Dobro, oni su bili pod utjecajem te helenske, on je širio. Pa Aleksandar Makedonski je uzeo umnoga čovjeka, najumnijega Aristotela, i onda je širio helensku kulturu sve do Inda. Ali danas gledajući, to je isti geostrateški prostor. Pa valjda teba Makedonija treba zajedno. Ako je iko trebao da Makedonija ušla u NATO odmah, u onim vremenima, ona je trebala prva od bivših država Grcija. Republika. Da.
Trebala je Grčka. Ona sada ovako sudjeluje u priči u kojoj se razbija Makedonija. Ajde, nek oni sada razmislu. Daj Bože da to ne bude ovako kao govori. Daj Bože, ja se Bogu moliti da to ne bude tako. Da se ne stvori velika Albanija, da se ne stvori velika Bugarska. A što ako se stvori jedna i druga? Što onda? Što će onda Grčka? Onda će ona doći na red. Ova će ići prema Solunu, Bugarska, a ova će uzeti tamo gdje su Albanci. Prema Pireju. Evo. Odnosno Peloponezu. I to je taj sada priče. Dakle, mjesto obrnuto, da Grčka, da razmišlja, pa da kaže da stvara pravoslavni savez kao antemuralis, kristianitatis, a to je Grčka, Makedonija i Srbija kao pravoslavni. I oslanjaju se na geopolitiku Rusije. Jedino tako se može sačuvati identitet. To što su oni napravili, ali to hoće reći da i u politiku u Grčkoj su isti vode, isti postavili, isti šef koji su postavili u Makedoniji. U tome je cijela priča. To je cijela priča danas. Sad, treba gledati, dobro pratiti što je u Beogradu i ako taj proces, a ja vjerujem da neće tek tako brzo Vučić, ako ne odluče ga srušiti, i Makedonija ima nekih sada izgleda, ali treba vidjeti ovi izbori za predsjednika, odnosno predsjednicu Makedonije. Sad je pitanje koliko će moći voditi u ovim okolnostima igre u Sobranju, jer zna se kako je većina, igrati predsjednik, jer on isto nema nekih velikih oblasti, koliko mogu razumijevati. Što spred vas, ki se случва наредните година, 2-3? Ние значи ја дефинирахме кинеската стратегија, ја дефинирахме американската стратегија, војнички анализирахме руската стратегија, рековме дека помеѓу Македонија и Грција одбара Грција и имат своје упориште во Грција и во Белград, дека голема Бугарија и голема Албанија се американски стратегии. Така е, американска стратегија може се види ако е гледајќи Црно море, Јадран. Velika Bugarska i Velika Albanija idu sa paralelom. A savez pravoslavnih zemalja Grčke, Makedonije i Srbije ide okomito. U strategiji je vrlo bitno, ako ti imaš ovo, da ti možeš postaviti vertikalu. Presječeš. A za to treba imati umijeće, a to bez velikih za sebe ne. Zato sam ja rekao, nisam slučajno rekao, da treba igrati, bez obzira kakve animozitete imali prema Rusiji i prema Kini. Igrati njihovu kartu je jedini koji može ovu transverzalu okomitu napraviti na ovu paralelu su ove dvije velike. Jer su ta tri igrača. I onda će proces stvaranja velike Albanije, odnosno velike Bugarske, biti usporen. Samo to? Samo o toj slučaj? Samo u taj slučaj. Mislim, u taj slučaj, to je po meni najbolji strateški odgovor. Dobro, Mirele, vi ste čovjek koji znaje mnogo. Ja znaje svjetskата politika i svjetskata geopolitika. Postoji li minimum šansi jedna država koja na ovakav mizeran način si ima odkaženo od svoje ime, so tek na vreme da može da go vrati to svoje ime? Da go vrati ugled, da go vrati dostoinstvo. Ono što treba pratiti. Razgovorot. Koji ki ima dostoinstvo ili koja država ki ima ugled vo svijetu tko veke si go smijenila svoje to ime? Pa nema nijedna ugled, pa naravno da ne može imati ugled. Ja samo govorim da uvijek trebaš vidjeti, pa kada je najmanji izlaz, postoji ići u taj izlaz. Kad postoji negdje u tami neko malo svjetlo, ići prema njemu. Tako i ovdje, ja samo govorim o procesu. Da su oni uzajamni, da je svjetski i da postoji. Nije to samo u Makedoniji. Ovdje je pitanje opstanka cjelokupne Europe. Ovo što se dogodilo u Parizu, ovaj palež Notre Dame, to je veliki znak upozorenja. Prijetnja Erdogana sa novom valom migranata. Pa doći trenutak da će se i ta Europa jednoga trenutka osvijestiti. Morat će se osvijestiti, neće moći opstati više. Dobro, da reći ime Severna Македонија. Да. Ако нас не ја менуват историјата,
и бугарите грците во тие договори помеѓу Скопје и Софија, Скопје и Атина, беше нормално да бидеме нова Македонија. Дека ако Македонија постои 44 година, согласно тие два договори, беше нормално да бидеме нова Македонија. Да, ali nisu nova, nego sjeverna. Северна. Zašto jeste, ajde vi. Па јас се обидам логика тука да на. Значи северна и јужна еден ден мора да се спојат. Ma ne postoji se, tako je. Значи Pogledajte, dakle, Sjeverna Makedonija znači da ona sama po sebi... не може да е дел на нешто. Gledajte još nešto. Ajde, ja bi se donekle složio Nova Makedonija. Ако не Ako već ide. Ajde, ne bi mijenjali ako već moraš biti. Согласно овие договори. Jer ako vi kažete, to je ista priča o Zapadnom Balkanu. To je ista priča sa Sjevernom Makedonijom. Pogledajte Zapadni Balkan. Zapadni Balkan to je sinonim za Jugoslaviju. Logika je, ako postoji Zapadni Balkan, da ima sjeverni, ima istočni, ima južni. Južni, така е. Nema to, nego ima samo to. Tako i ovdje. Dakle, oni hoće napraviti Jugoslaviju. Tako i ovdje sjeverna. Znači, morala bi biti neka Južna Makedonija, morala bi biti neka Zapadna Makedonija i morala bi biti nekakva Istočna Makedonija. Sada vidi. Sjeverna Makedonija, kad ti to gledaš, znaš te gdje je to? Negdje tu oko Kumanova, tu negdje, ništa više. Istočna Makedonija, to je tamo Bugarska, Zapadna Makedonija, to je Albanija i gotovo. Ova Južna Makedonija, to je Grčka. Znači, samim imenom pristaje se ne bilo gdje, nego u Sobranju, dakle, najvišem zakonodavnom tijelu države Makedonije se pristaje na ovu Sjevernu Makedoniju. Sami ste pristali. Evo, sad smo analizirali što to se inače zove, to su posebne operacije, zovu se psiholingvinističko reprogramiranje. Dakle, psiholingvinističko reprogramiranje. Promjenom imena riječima, on ti potpuno, ne samo da mijenja, pa dobro, nek stoje se Makedonija, on ti mijenja potpuno sadržaj. Sa imenom Sjeverna Makedonija promijenjen je sadržaj te države. Odnosno, drugim riječima, ona je svedena na jedan mali dio. Кај Куманово. Tako je. Pa, to je Sjeverna Makedonija. Ите се, ако Западен Балкан е синоним za Jugoslaviju. За Југославија, Северна Македонија, зашто е синоним? Ovdje je obrnuto, za razbijanje Makedonije. Dakle, svođe je tako je. Znači za destrukcija. Tako je. Koja bi bila tamo nekade, neko Filđan država okolo Kumanova. Sutra vam može doći reći što je to Sjeverna Makedonija. Onda vam se pojavi nekakav pseudo-znanstveni rad i kaže što je to Sjeverna Makedonija u zemljopisnom, geografskom smislu. Onda će vam odcrtati ovo. Onoga trenutka, kad su skinuti, da se zračna luka ne zove više Filip Aleksandar Makedonski. Pardon, ne. Aleksandar Veliki, така се вели. Ne, stadion zove u Skopju. Ne, Filip II, сега е Тоше Проевски. A eto, vidiš. Kad se zračna luka promijenila Aleksandar Makedonski, Filipa sam mislio na stadion, tako stadion se zvao. Da, Filip. Dobro govori. Kad se vi to skidate, gotovo. И автопатот. Gotovo. Сега не автопатот. Не автопатот. Nemaju pravo. Знаете како сика автопатот сега? Ne. Автопатот кој води од Куманово доле до Zvao se Aleksandar Veliki. Да, сега се вика патот на пријателството. Prijateljstvo? Da. Bravo, nama prijateljstvo s kim? Sa svojim dušama. Šta to znači? To se vraća u vrijeme Francuske revolucije. Liberté, égalité, fraternité. Sloboda, jednakost i bratstvo. Onda znamo što je ta sloboda, jednakost i bratstvo, a završavala je u giljotini. Tako i tu. Prijateljstvo se zove. S kim prijateljstvo? Ko je taj prijateljstvo Makedonije? To znači. I kako sad može, ako se to zove Aleksandar, i trebalo se zvati Aleksandar Makedonski. Ili gledam ja, kod nas se isto, imamo mi slično, ova autocesta Zagreb-Split. Nekada kad je bila ideja u vrijeme komunizma, pa je ono da nije napravljeno namjerno, nisu htjeli, treba se zvati kralja Tomislava. Ne, sad se zove, opet napisali nešto na ovom, kakva imena, Dalmatina. Kakva Dalmatina se to zove? Od Zagreba do Splita. Da, tako i to. I zašto? Jer koridori su krvotok. Krvotok. Zamisli da to ide. Kad ti ideš krvotok, kad ti ide od jednog, jer dokle živi organ, kapilari su najmanje krvne žile. Dok ti imaš krv, ti organ živi. Kad nemaš krv, organ umire. Tako i to, ove krvove, ako ti ideš, putuješ, ja sam putovao. Vozi, od Skopja do zračne luke i kaže Aleksandar Makedonski, volim gledat. Slušajte, a šta sad prijateljstvo? S kim prijatelj? Vidite gdje su oni doveli. Pokušavam da gledatelj uveden u način razmišljanja. Ko je prijatelj? Sad se pitaš ko mi je prijatelj tu. Nema subjekta. Да, тој што те натера да го смениш името. Да. Ја носат работата од абсурд.
А секогаш во абсурд, луѓето стануваат пасивни, ги фаќа паника. Tako je. Narod koji izbriše svoje identiteti je osuđen na propast. Ne zna, nemojmo da budemo katastrofični. Vi ste vidjeli da se uvijek pokaže nade ima. Nade ima, neće ni u njima tako ići. Vjerujte. Ja se nadam deka nema ništa da se ostvari. Nada uvijek ima. Bez nade ne možemo. Така да е. Lijepo vam admiral kaže, čuvajte, nije lako, ja se razgovarao i sa vašim patrijarhom. Bio sam u audijenciji 40 minuta, 4 roka smo razgovarali. Čuvajte pravoslavni kršćanski identitet. Nema druge. Nema druge. Zna se što je bio Ohrid. Klement Ohridski što je ostavio. To je identitet koji se ne može zbrisati. Dok to postoji, bit će Makedonac. Ono što mi poimnjemo i što znamo. Pusti ti Grka i sve ostalo. Oni sve što imali, oni su upropastili. Sa ovom krivom politikom. Mijenja će se vremena. Ne može. Koliko god bilo teško, koliko god bila iskušenja. Ima ona, govori, Bog nikada nikome ne daje veći križ od onoga što može nositi. A makedonski narod je kroz svoju povijest, kao i hrvatski, znao nositi svoj križ, pa bio on i potežak. Evo, to je ono što sam ja se ipak vjerujem, ja sam samo ocrtao igre moćnih. Dakle, ovo što sam govorio, sam ocrtao koliko ja mogu razumijevati što se događa. A to, nažalost, na ovim vodećim medijima, ni u Hrvatskoj, Makedoniji ne možete čuti. I zato vama hvala što ste omogućili da ja progovorim. Mi беше задоволство. Moje poštovanje. Много среќа, се гледаме во некоја следна прилика Загреб или во Скопје и ништо од ова да не се освои. Tako je. Ovo je početak kako završava film Casablanca. Henry Bogart i ona Ingrid Bergman. Ovo je početak jednog divnog prijateljstva. Odlično. Još jednom, hvala lijepo. На крај да направиме една мини политичка анализа на изборниот процес кој се случи минатата недела. Може да се изличат барем 6 или 7 политички поенти, почитувани гледачи. Нови избори се постигна таков резултат кој веројатно сите ние го очекувавме на работ на цензусот и многу тесна разлика помеѓу Стојан Пендаровски и Гордана Силјановска. Резултатот на ВМРО ДПМН за мене не е изненадување, тој е всушност најниската граница која се очекуваше дека може да ја постигне ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска. Изненадување е резултатот на СДСМ. Ако се направи одредена мини анализа, ќе се види дека не фалат гласовите на ДУИ или не фалат толку гласовите на ДУИ во изборниот скор на Стојан Пендаровски, туку фалат албанските гласови кои изминатите 2 или 3 изборни циклуси гласа за СДСМ. Тие албански гласови сега ги нема на контото на Стево Пендаровски и треба да се направи политичка анализа да се зошто ги нема тие гласови. Дали е тоа поради отсуството на американскиот амбасадор или поради нешто американски амбасадор господинот Бејли или едноставно министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски, кој на брутален начин беше изметен од таа трка за председателски кандидат од редовите на СДСМ, сега го возвраќа ударот. Односно, дали тие албански гласови 50 до 60 илјади кои во континуитет последните 2 или 3 изборни циклуси гласа за СДСМ, сега е веќе јасно дека не ги контролира Зоран Заев, дека можеби ги контролира Оливер Спасовски. И ако СДСМ така одигра со Оливер Спасовски покаже дека не еден месец пред председателски или било кои други избори не се игра нечесно со министерот за полиција, нови избори можеби покаже мускули и можеби покаже колка е неговата политичка тежина во рамки на структурите на СДСМ и албанскиот политички кампус. За ВМРО ДПМН има една добра и една лоша вест. Добрата вест е дека овој најдобар резултат на председателски избори на ВМРО ДПМН, кога председателските избори не се одржуваат во пакет со локални или со парламентарни избори. Досега имало 3 такви ситуации. Тоа било 99 година трката помеѓу Тито Петковски и Борис Трајковски, тоа било 2004 година трката помеѓу Сашко Кедев и Бранко Цренковски и тоа е сега 2019 година. Ако ги прочитаме бројките или резултатите, тие го говорат следното, дека на сегашните избори 2019
2019 година Гордана Селјановска освои 319.000 гласови. На изборите кои се одржа 2004 година Сашко Кедев освои 309.000 гласови, значи 10.000 гласови помалку отколку што сега освои Гордана Селјановска, а на изборите 99 година во првиот круг Борис Трајковски освои 219.000 гласови или 100.000 гласови помалку отколку што сега на овие избори во првиот круг освои Гордана Селјановска. Тоа е добрата вест за ВМРО-ДПМН. Лошата вест е дека на тие три избори, а тоа е 99-та, 2004-та, 2019 година, победува кандидатот на партијата која е на власт. Дали ВМРО-ДПМН ќе продолжи таа традиција или ќе прекине таа традиција да победува на вакви председателски избори секојаш кандидатот на власта, ќе видиме за една недела. Лесно може да се случи во вториот круг да нема цензус, бидејќи бројките и анкетите кои сега ги анализираме, значи веднаш после завршување на првиот круг на председателските избори, покажуваат помали бројки за 15 до 20% во споредба со бројките на анкетите во првиот круг на председателските избори. Ако се случи да нема цензус, почитувани гледачи, тогаш одговорноста ќе оди на две адреси. Првата адреса е политичките елити или се политичките елити, односно ќе биде стравичен притисокот врз политичките елити да покажат пред македонските граѓани, пред македонските гласачи дека не се потрошени, дека не е проблема што политичките елити не може да го мобилизираат членството или граѓаните во рамки на Република Македонија да излезат на гласање, туку тоа е поради бројот на граѓани кои денес живеат во Република Македонија. Значи, ако не се виновни политичките елити, тогаш е виновен пописот во Република Македонија. Односно, ако не биде обезбеден цензус на 5 мај, тогаш ќе биде стравичен притисокот врз пописот. Односно, пописот ќе треба да покаже дека Македонија живеат многу малку албанци и многу малку македонци и дека поради тоа не успеале изборите, а дека тоа не е вина на политичките елити кои не можат да мобилизираат поголемо членство или поголем број на гласачи да го постигнат тој цензус од 40%. Што друго покажа овие председателски избори? Како прво, дека Стево Пендаровски нема ни подразно лидерски капацитет и лидерски потенцијал да може да ги мобилизира македонските гласачи. Значи, овие избори покажа дека фамата Стево Пендаровски всушност бил надоен балон кој се дуел изминатите 10 или 15 години и дека тој балон пукна кон меор од сапуница во првиот круг на председателските избори. Вториот факт кој треба да го анализираме дека Гордана Селјановска не донесе безмалку ниту еден глас повеќе од гласовите кои ги освои партиската машинерија на ВМРО-ДПМН. Значи, фамата, приказните анализите дека Гордана Селјановска ќе ги донесе неопределените гласачи на контото на ВМРО-ДПМН со бројката од 319.000 гласови и исто така се покаже дека е меор од сапуница, односно дека Гордана Селјановска безмалку не донесе ниту еден глас повеќе од тие неопределени гласачи на контото на ВМРО-ДПМН. Победник на овие избори е Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМН. Сега веќе не се постава прашањето дали, туку кога Христијан Мицковски ќе биде новиот премиер на македонската влада. Иако претходно тоа се мереше со години или со децени, сега е веројатно прашање на месеци кога Христијан Мицковски ќе дојде на чело на македонската влада, при тоа треба да реализира неколку работи, да се дистанцира од одредени политички структури и да видиме дали ќе може да ја реализира својата стратегија, секое зрно да го донесе во неговиот амбар или ќе мора да оди на одредена стратегија да се откаже или да ги елиминира сите тие непосакувани елементи на претходното владење на ВМРО-ДПМН, ако сака да ја добие довербата на граѓаните, посебно на неопределените гласачи во Република Македонија. Зоран Заев на овие избори покажа две работи. Како прво, дека се уште политички моќен и се уште политички силен и победи со околу 2000 гласови разлика во својата струмица. Тоа значи дека СДСМ без Зоран Заев во овој временски период или во ова временска одсечка не може да биде рамноправен партнер на Христијан Мицковски и на ВМРО-ДПМН на било кои избори. Односно, на овие избори Зоран Заев му покажа на Стево Пендаровски дека не треба да размисло ниту подразно да му прави пуч во СДСМ, бидејќи без Зоран Заев Стево Пендаровски не вреди ни 5 пари. Тоа е едната работа. Втората работа. Зоран Заев направи и спроведи мирни скандинавски избори и тоа мораше да го направи, бидејќи пораките кои сте департаментно беа испратени до него беа дека ако има само една точка, една запирка да фали нови избори во Американскиот конгрес и сенат нема да биде ратификуван договорот за членство на Македонија во НАТО. Затоа Зоран Заев беше принуден да направи мирни скандинавски избори. Дали во вториот круг ќе му биде дозволено да ги лажира изборите, ќе видиме. Знаете, почитувани гледачи, ако постои хунта, ако постои
постои режим, тогаш таа хунта не може да биде хунта ако барем еднаш нема лажирани избори. Што ќе се случи на петти ќе видиме. Што ќе се случи во вториот круг на претседателските избори ќе знаеме за 7 дена. Меѓутоа можни се две разврски, почитувани гледачи. Според првото сценарио или првата разврска, тоа значи победа на Стево Пендаровски и негов избор за претседател на Република Македонија. Во случај на победа на Стево Пендаровски, тоа ќе значи дека владината коалиција ќе има мирно море, барем во наредните година и пол дена да владее во Република Македонија. Во случај на немање цензус или во случај на победа на Гордана Селјановска, тоа ќе значи предвремен крај на владината коалиција, бидејќи владината коалиција составена од СДСМ и ДУИ нема да може да го издржи тестот или товарот на времето, ќе биде распадната и ние ќе влеземе во процес на барање на предвремени избори. Дали те ќе случат на есен, на пролет или Зоран Заев сепак ќе обстави да нема предвремени избори, ќе видиме. Меѓутоа, во случај на немање цензус или победа на Гордана Селјановска, ќе биде огромен притисокот врз Зоран Заев да се оди на предвремени парламентарни избори или влегување во можна нова политичка криза. Значи, кој од овие две сценарија ќе биде реализирано, ќе знаеме за 7 дена. Сума сумарум, што да кажеме, ако има неуспешни избори, тоа ќе бидат втори неуспешни избори во некој временски рок од 10 месеци. Првите беа неуспешни на 30 септември, или тоа беше референдума, кај што излегува околу 660.000 гласачи. Ако и сегашниот втор круг на претседателските избори биде неуспешен, тоа ќе значи еден сериозен жолт, да не речам црвен картон за македонските политички елити. Што ќе одлучат македонските политички елити и македонските граѓани ќе видиме за 7 дена. Меѓутоа, во случај да има повтор пат неуспешни избори, тоа ќе значи ние сериозно се запрашаме во кој правец оди Република Македонија. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечера можете да последите едно одлично интервју или одлична геополитичка анализа со адмиралот Давор Домазет Лошо. Идната недела може би да има емисија, значи постојат две варијанти, почитувани гледачи. Ако има емисија, таа ќе биде објавена веднаш после централните вести на телевизија Алфа, некаде околу 18 часот. Значи тоа ќе биде емисија која нема да биде од актуелно политички формат, тука ќе биде емисија која ќе можеме да ја пуштиме помеѓу 18 и 19 часот доека трае изборниот молк. Ако немаме емисија идната недела, ние се гледаме на 12 мај во редовниот термин. До тогаш пријатно вечер Македонијо, каде и да си.